بەهاتنە هەژمارەکە مەزن یا کوردên سووریێ ji bo navherêma Kurdistana Iraqê hejmareke berçav ya doktor û bizîşk û dermansaze jî bixweranîne. Gelek ji va doktorên Sûrî jî alîkariya penaberên welatê xwe dikin û hinên din jî hin caran alîkariyê nakin. Ev bizîşk gelekî ji hikûmeta Herêma Kurdistanê memnûnin ku gelek rê li hember wan vekirine. Lê di heman demê de hejmareke daxwaziyên wan jî li sendîkaya bizîşkên wan yan jî li Wezareta Tenduristî hene. مشكلة ما تعديلات شهادة واي يعني مثلا هالدولة خليج وقت تختوري ما هي سوريتين عينان دن أونا فحصة كمقابلة جوارة كن يعني يك مثلا عملي بينجي صالة وأفاز صالة كارت كي أن 20 صالة اختصاصي خو كارت كي توري بيجي دك والله جنوبة فحصة وانا بدو بزماني انجليزي جقلك تختوري مرة زحمته يعني لگۆری مەجگەلێک دکتۆران فێم کردی سندیکایە بزیشکێن گشتی ڕێدەدە دکتۆران کۆکاری خۆ بکەن لێ سندیکایە بزیشکێن دنانە و سندیکایە دەرمانسازان لە کوردستانە عێراقێ هەژمارەکە ئاستەنگان لە هەمبەر کارێ دەرمانساز و دکتۆرێن دنانە یەن سووری چێ دەکا پیشیاوینا براستی گەلێک استقبالك باش بوو ژمارە تەختوری سووری قرارا سەرۆک جەنابی سەرۆک دەرکەت دیجی لە ڕوخسەت دەدانمە براستی بەلکی تەختوری سووری گەلێک لە فریشی چێبوون بچیک ضغوطات سرما چێبوون براستی و ئەم چوون نەقابێ جارا دەدوا تەرخیص بچکی زەحمەت کردن سەرمە گوتن هون تعدیلە چێ نەکەن ئەم نەما تەرخیصێ دەدن di sala 2011 û 2012 de bi biryareka Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî têkiliya hikûmî bi doktorên Sûrî re dihate kirin wekû hemwelatiyekî ji Kurdistana Iraqê. Lê piştî zêdebûna hejmara wan êdî hin caran astengên rotînî yan jî hikûmî li hember karê wan tê kirin. Mîna dermansazan gelek ji wan nikarin dermanxaneyên vekin. Lewma hejmarek ji wan bi awakî qaçax xar dikin yan jî bawername şehda yêxênî xwe kirê dikin. ما قدم عند أوراقي خو ما خلاص كرنا مشونا وزارة صحة جهني التالي قلت ما جو مي تليفون ما بكون طبعا بدي صار سهيف تليفون ما هنا كرنا فمجالات ما بو إنه شركات درمانة يعني شغل صيدلية طبعا بيحترجما نسبة قالك جماد شركات درمانة للشغل شركات درمانة طيبت جمارة والفرقلك فمجال هاي الفر نسبة كبتشوك جيت صيدليات شغلا وهناك جيت الكامبات الصيدليات الكامبات دوام Di demekê de ya ku Kurdistana Sûriyê gelekî pêwîstiya wê bi doktorên wê heye. Lê ji ber tirsal ser jiyana wan hejmareke gelekî ji wan berê xwe dana welatên Ewropayê. Lê li Herêma Kurdistana Iraqê ji ber hebûna bêtirî 350,000 Kurdên Sûriyê bêguman hebûna wan textoran li vê derê wê gelekî baştir be ji bo wan penaberan ne. Şêrwan Mel Ebrahîm Orient News Hewlêr.